يا علماء 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 sochii tammimnee tamdifnaa barachuu fi barsiisuufis cinqamtaan halkan guyyaa dhaalchisuuf diinkanaa meeqaan taamii ilmi barsiisuuf rorroo alagaan biyyaa baafamee hawaasa ofii barsiisuuf jecha ulamaan hedduun du'ee dhabamee hawaasa ofii barsiisuuf jecha ulamaan hedduun du'ee dhabamee saayom daagannaa sochii ulamaa teenyaa kaleessaa way waan qunnamaan dirrabbii kanaaf danda'een ibsuu rakkoo rakkisaa ilmi baratuu fi barsiisuus rakkoo rakkuma dhaga'i hawaasaa cinqaaf gidiraa keessa dabranii hawaasaan gayuuf walit dabarsaa isaan hundinuu baay'ee laffa'an kan baaseensaa sunnaa rasuulaa biyya dhaalchisuuf lubbuu wareegee hawaasa geessaa karaa rasuulaa nu qabsiisanii karaa bareedaa nu qabsiisanii jazaan firdoosaa karaa rasuulaa nu qabsiisanii karaa bareedaa nu qabsiisanii jazaan firdoosaa alhamdulillahi rabbi yaa gaarii sinnu shaallamee ulamaa diinii ulamaa haqaa ulamaa dhugaa sheekkantoo hidaan biyya tolchanii biyya faayanii yaa oromiyaa ulamaa tantee lakkooyneen finnuu baay'ina isaanii yaa ardii jituu biyya ulamaa teeturraa jidhaa suma badhaasee rabbiin rahmaanii daa'ifaa limman fakkeenya tahan gaanfa afrikaaf si harmeen isaanii ifdhaaduu miti tun kennaa rabbiiti yoo beeytanii يا عالم علمنا علمي تيتي مدى برتي نندي بسيني يا عالم علمنا علمي تنتيتي مدى برتي نندي بسيني يا علماء 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 sochii tammimnee tamdifnaa barachuu fi barsiisuufis cinqamtaan halkan guyyaa dhaalchisuuf diinkanaa meeqaan taamii ilmi barsiisuuf rorroo alagaan biyyaa baafamee hawaasa ofii barsiisuuf jecha ulamaan hedduun du'ee dhabamee hawaasa ofii barsiisuuf jecha ulamaan hedduun du'ee dhabamee yaa oromiyaa biyya ulamaa nusi jaalannaa sibbaan qabnu yaa harmee tantoo suma jaalalaaf lubbuu si dhabnee yoom waa si dhiifnaa ulamaa tantee sayoom qabattee irraa barattee ajawtee tanaa garii ariitee biyyarraa baaftee biyya dhorkattee seenaa kaleessaa eeysaa dagannaa garii ariitee biyyarraa baaftee biyya dhorkattee seenaa kaleessaa eeysaa dagannaa gurguddaa kan kee meeqa ariitee shee alii walloo shee Mahammad Amiin karroofaa bannaa warra addunyaaf ilmi gumaachee raajii ta'anii hambisan seenaa ulamaa kanaa hedduudha qabnaa isaan du'aniif yoom irraanfannaa ulamaa kanaa hedduudha qabnaa isaan du'aniif yoom irraanfannaa ulamaan teenya gariin isaanii rorroo baqatuuf beelaa fi dheebuun karaatti hafee gariin qurxummii bahariin nyaadhamee carraan harkanni bahee yooma fee
ilmi barsiisuuf shakkootiin teenya ulee fi hidhaa sunuma obsanii sabriin sabrumaa ija isaa dhabee gurra duuchamee qalloo miila isaa irraa kaafamee garii ulamaa laaftuttiin dhufne hin laaffisinaa cimsaa baradhaa ilmi islaamaa maaluma jannaa yoorran baranne fuula rabbitti guyyaa qiyaamaa qa'aa kaanuu yaa biyya tantoo ilmi barachuuf gara ulamaa qa'aa kaanuu yaa biyya tantoo ilmi barachuuf gara ulamaa yaa ulamaa 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 sochiteessan tam himne tam dhifnaa barachuu fi barsiisuufis cinqamtaan halkan guyyaa dhaalchisuuf diin kanaa meeqaan taamii ilmi barsiisuuf rorroo alagaan biyyaa baafamee hawaasa ofii barsiisuuf jecha ulamaan hedduun du'ee dhabamee hawaasa ofii barsiisuuf jecha ulamaan hedduun du'ee dhabamee karaan ulamaan lafa nuuf kaayaani biraa kutaan karaa nabiyyiitti jalaa yaanaa maddanaa raashii karaa sheekashee kan islaamaati abadiin dhiisnuu irratti duunaa isaan yaadannaa hin irraanfannu sheeka sheekota shee adamtulaa abbaa maddaa raashiin daagannu alla yaa mootii isaan qubsiisii ollaa rasuulaa abbaa maddaa raashiin daagannu alla yaa mootii isaan qubsiisii ollaa rasuulaa gurra isaa dhabee sheef dallaatu koo ittis tumamee hidhaas qunnamee shee adamtulaa Dr. Sheikh Mamar Rashad Abdullee Sheikh Bakrii Saphaloo hangaftoota isaa yoom wallaalaa Jannaatun Na'iimati qubsiisii hunda ulamaa qarran jirree galee akhiraa firdoosul aalaa qalubbuun jiru sumrii dheereysii cheewwa taariifii akka Sheikh Muusaa su'aalaa qalubbuun jiru sumrii dheereysii cheewwa taariifii akka Sheikh Muusaa su'aalaa lakkoo isaan qabdu ulamaan teenyaa fakkeenyaaf kaafne garii dubbanne shekkaan qabachuuf waa sheekan tahan yaa ummata koo osoo hin baranne diisheekkan kalee nutti geessuudhaaf itti cinqatan akka lakkifne fatanaa boruu akka hin kufneef barachuu qabna irra tokkoomne waliin ol kaane fatanaa boruu akka hin kufneef barachuu qabna irra tokkoomne waliin ol kaane yaa ulamaa 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 sochiteessan tam himne tam dhifnaa barachuu fi barsiisuufis cinqamtaan halkan guyyaa dhaalchisuuf diin kanaa meeqaan taamii ilmi barsiisuuf rorroo alagaan biyyaa baafamee hawaasa ofii barsiisuuf jecha ulamaan hedduun du'ee dhabamee hawaasa ofii barsiisuuf jecha ulamaan hedduun du'ee dhabamee hawaasa ofii barsiisuuf jecha ulamaan hedduun du'ee dhabamee hawaasa ofii barsiisuuf jecha ulamaan hedduun du'ee dhabamee